mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Chomeka pose y'ikinyejana bamwita James Gana. Amagaro witwa Beto. Smart Fine Maize Flour. Ifunguro ry'umuryango. Asohoka wese atitangira itama bamwita Robert Sanchez. Asohoka wese atigandara na gatoya. Uwitwa Beto umupira arawuterura. Uwitwa Gerard ati cyakoraga gusa nukunyera atereka Maria. Everton kimwe Chelsea ubusa ku 34. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Aya kabisa ikipe ya Everton hariya James Gana atereka pasi kuri Beto. Aragenda ukuntu umuzamu ameze Robert Sanchez amutera robe y'ikinyejana kabisa. Tereka igitego kimwe hariya Everton kimwe Chelsea ubusa. Agaragaje ko hari amavuta meza ya Fry Mama Bwana cyane. Hillingdon Stadium eruka kwatsindwa 2022 ku kibuga cyayo ikiranye ikipe ya Chelsea. Aya barashaka kwishyura kore Pamara gusigano atanga pasi kwa Malagisto. Brokaneza witwa James Gana byenjwe. Nice play kabisa James Gana. Avuye gutsinda igitego. Ahiteza no kukidefanda. Ahiteza no kugitabara. Rekuye pasi ara kore Palma ari kuri baro kuri Malo Gusto ariko James Gana aradefanda kabisa. Rukutaguye ariko hariya ni kone ikipe ya Chelsea. Smart Fine Maize Flour. Ifunguro ry'umuryango. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Heza umuze bamwita Norbert Taberesi Kigomezi Bentuka. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Beto batakaza umupira witwa Marc Kurana Enzo Fernandez ariya arawubiba Idrissa Gana gatanga pose hatari kwa Beto. Rekuri shoti mu maguru no mwizamu bya Robert Sanchez. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Uwitwa rutahizamu umunyagine Bissau wavukiye muri Portugal bita Beto. Ana Marisa Mamba timu ya Chelsea. Beto 2 Everton 2 Chelsea ubusa ku 63. Aya kabisa Everton hariya kuri Hillingdon Stadium ifata Chelsea ivunagura hariya bayitereka kwivi bayivuna nk'igisheke. Rutahizamu Beto tereka mu gitego cya kabiri hariya agaragaza neza cyane kabisa ko yariye kawunga nziza ya Smart Fine Maize Flour bwana. Chelsea tuyireke igende tuyisengere. Liam Rosenio arayitoza koko nk'umutoza cyangwa n'umucancuro nimutubwire. Nukwitoza nk'umucancuro cyangwa hinarilahi. Chelsea igiye Karidina Nijya hehe kwihari. none Bamwita Roberto Sanchez. aya Barava inyuma ariko.
ntarirarenga. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. nyamara abareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Fata kipa yose ya Chelsea bamwita Iliman Ndiaye. Arashwanyaguza aracenga arambika abakinnyi bose hasi hariya. Areba umuzamu witwa Roberto Sanchez mafuti hano. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Areba uko witwa Roberto Sanchez ahagaze amukaraga umupira mu rushundura muri 90. Uwitwa Roberto Sanchez niwe ari kongera Joe Gerson mu kagara na Valdez hano nibyari gukunda. Otereka bideo cya gatatu bamwita Iliman Ndiaye. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Mutabare ikipe yashize ku mavi. Bayikoreye byamfura mbi hariya kabisa ikipe Everton. Ntawamenye ikipe na Chelsea. Terekamo igitego cya gatatu hariya extra magique. Bamwita Iliman Ndiaye, international Senegalais. Terekamo igitego kabisa cy'ubwenge gikomeye cyane. Chelsea bakomeza kuyishingura hariya. Bakomeza kuyitoreka mu nkovu zasizwe na Paris Saint-Germain. Everton 3, Chelsea 0. Akayimbo twajyaga turirimba kabarokore bajyaga baririmba kera. Vuga ngo waba wararuhiye iki urya munsi sinakubwiye ngira remplacement naraza kwikorera Kaisedo sinabikubwiye agiye gutereka Maria Mudira. ntabwo nakubwiye ngo iyi remplacement ya Kaisedo araza kuyikora. Aryo wicaye ibitego 6 kongeraho 5 11 mu minsi ngahe mu cyumweru kimwe. Urumva ahise akuramo Kaisedo azanye Tosina Darabioyo. Ubwo bivuze ngo Wezere Fofana agiye kuri kabiri. Bangura kabiri giye gukinwa n'abakinnyi 3 mu mukino umwe. Yatangiye Maro Augusto, Kaisedo yayikinyeho, ubwo agiye gutereka Wonde Fofana. None ndasanzwe ambeshya kenshi ariko hano rwose arayitanze pe. Mu byukuri arayitanze. Aragaze kufite touche technique. Ko ari byo nakubazaga no kuvana mbere. Rihamuro Senio agira game plan. Agira cyo bita tactical approach arayigira. Cyaga no gusimbuza gutyo gusa tu. Bibaze Enzo. None ikindi Chelsea nibasha kwinjiza ibitego. Nta nubwo idefend haryo ubwo ikipe ifite DNA yi bitandaraje. Rihamuro Senior. Sana byamucanze pe. Nta nubwo azareba. Buru wamaze icyo atekereza kiri mu mutwe we. Cyangwa anyibukije isura ya Valverde ruze Rome imwishyura. Ernesto Valverde cyagera imutandikamo 4 muri remontada.